đó thì với là PCC the press conference các ông này thì đâu làm cũng đấy mà nó sai tận journalist chỉ phải làm bút chiêu à với là hiện MPCC tận spokesperson để cần gì là bộ bây giờ tận cũng là một là để introduction kan đây nga bây giờ đã biết chứ cần phải cả rồi xem người ta cần GS anh em này hiện mình rồi bây giờ tin tôi là hiện công vụ nó chịu na cần GS thấu lệ action committee cần secretary chú bộ cả introduction này ngay rồi ngay tại là kun ở đây lúc nào bây giờ cần số mà cái nga statement đấy ở rồi sử dụng thấu nữa rồi nó lại chẳng kun cả điều là ngay rồi là thấu mẹ bây giờ cũng xong alo mày bây giờ là journalist có giống thế chỉ phải phép của lên với những cái nội dung của chân bậc cái là chung cần share tại những sân đi bậc thứ lại cả sa khan Mizoram Pradesh Congress Committee chọn tuần Parliament monsoon session FCRA amendment bill Christian te tin zone nan ninge yalang central sarkar pass na lang ti like the kan pamati ka nin Mizoram ni puite a nge ni kai Mizoram ni puile ko khan te ko akai har te din kan theta wai kan yom le a chu ti ruanin kan sarkar ko atham har ve do nge kan sim zone takin ko kan shoi tu te soi kui ni om chân chính cần lâu xia alo không có gì mà xem PCC đã chọn black day kan man dia sarkar hala tu a kan khu thil pathum te makat na chuan Mizoram sarkar hian special assembly special session kovin he amendment bill hi an du lo zia pass ni se te padim na chuan Mizoram ko khan political party le NGO soi tu te hian CM zong tak hian a ho nge Indian list central sarkar ho te huin he amendment kan du lo ti then bo se te pathum na chuan kan MP te pani he bill se ho na huna he ko he bill se ho na huna hian Mizoram puiten kan du lo le tha kan ti lo ko he a cho pui nge sela ban har huna ko a du lo bang phan nge si tu kan pu tat ko kan ni ti chuan he ke kan na ti pui le ma tu theng hian chu wangin ko khan ho tu te ma thea bang mai lovin March waya he kan thil si lo ting tu li ti lo ting tu lian Mizoram sarkar le kan siam ni kan gen non le ni tuna ma ko central sarkar in FCRA license te chuan lam toron te bangin ati top sakte renew tu te ko an boi em zela tan puina don tu ang te ko shen be sakin again de ati boi reng mai ne a chiang tu ber te Mizoram ko san san te hian ni ma se an ni ta nan a cho pui kha arem ber lo te ko ni te yange BJP shoi tu zinga lang sa UPCM yogi Adityanath ne hian mana lo sei to North East insurgency helna tamna changi Christian missionary bangani Christian missionary kan ho bangani jin lo ko wa tin tu na hian in MP te sing la hian FCRA tanga tarui na Christian kan an don hi in khen na le ti na mi Christian na le na man ruat atani ti kha ram soi an ram soi le ta he han soi lik te hi he FCRA amendment bill ro ni chuan na hi ani ang ti hi ani da to ba ni in India ram hun da ang pok in Mizoram ko BJP tilian in ron chin jela kan sia dang khan FCA Forest Conservation Amendment Act mangin kan ram le lung ma thu le na ni pe a development le ther lo dang teron tok tarin kan se dit na la ya men ram tum chat se la ni dan sang dang la min kan sa ko na ko kan sa ko min pal zu sak me ko tin tun se sana tho hian kan sia tu chu tun parliament monsoon se sana hian Vande Mataram national song thi kha bi hum him na tu bil ko lo pa sa tum boka hela hi tun ha trakin kan sia ma Indian national song le bangin kan se fo thina ma se
Mahatma Gandhi te le kham hun lai Congress koi tu te khan he lai la hian vai ho Hindu pathian nu te choi moi na tel na chi ti chu tel lo mi se tin khang chang kha an lo te ti lo wa ma se lung tu ma chuan he Vande Mataram hi engani national anthem ma sa apung puin national anthem ma sa turin chok chuani dona an saklai pon a thei chuan zoma tin vek tur ani chung thu pe oi lo te hrem na tur po chu siam ani don tuna po hian sarkar official function thang hian an sa to pi te oma ma se kan hriat tu chu kan na ga una te ken lu lu ve boka an ni chuan engani a sak chu soi lo a tin pon din pui tu lo an ti ma se ke ni development tu wang hom ti hian kan rin nai na pom pui lo ka hu sit na le ka tham lo na lam ni lo bin an pathian mu Durga le Lakshmi te choi moi na sak pui kan ding don nge development le technology in to over le strategic importance sa pom pui pasari min puan saka PCT din sak min tiam chuan dingin kan sak pui dial mai don ni mani thun zo hu tunla India ma Mahatma Gandhi India nampa kan tia kan ngai sa khover pui na min ngai san pui hi na sa ta ka deu so na le a thala chan chim thalo zong le tham lo ta ka soi na a dar zao ta le ma ya BJP le an kai khoi te tamin chung ho ji nga chuan ama that tu ti chan India ma chuan ama that tu na thuram bot se le apol te RSS te mo choi moi na le soi ro pui na aron din sa le te mai ni ma se heti ka ran thil lo mom de chu mania Congress Janata Party kan ti thalai te ngom na khan kan thang thar te ge an interview kai mu ge in kan ni thang thar te reng khan sa khwana wa nga ku kwat le in ti boy ai chuan Mahatma Gandhi zirtir na thin anga in nge dia le nung rual ta ko om hian ramat mason zo kan ni khan ron komin ron pon pa hei hian BJP te in nga na lung pui a hon ni an ni kon thap phang ko ni thia thi tin kho ve la hian soi tu chak tak ro pui tak an ro om cheu to a thu nei na authoritarian nem nei tak ro ta kon re la ma se an lal reng bi lo tu na BJP le RSS te po hi India ma Hindu lal ram din tum tat tu te an lal reng bi ton lo ma se kan ram na sa zo ka then ma le until tum do dala dan hoya mitin zalen na in lukta na sa ko zalen na le dipui te ingrem le in dia na ram tura zirtir tu le beitat tu BJP te marching che be ngai lo chu Indian National Congress chau ye ni chu wangin Mizoram Pradesh Congress Committee chuan Mizoram dipui te hat chuaka kan nam le kan sa ko min chin bil sak tum me tu te dan to chana kan la be le thei lai gen min ran au so pui tu le tho pui ta kan som tak jet se oni me statement zoa phía tây bên số na vấn đề mani khan kan soi fia te ka fia amended provision na thin pui tu ka statement of the Amendment Bill 2026 di zia ka chom am kep kha chawai Parliament na tunga tu ni ta chulai ta ka suban them ber lai chu chuan a hmai ni na rin ai siam ne ko ko apo ta ai ingin no le chana hi ma hi ala ke ding lo ke ne siam khan ko te le na ko la ma la khan tum de ma ne sia ka hmai ni na tho pan ta le ka mi te khan ta ka ti ang ka na ti ma sei ko nge na le ko ta hata karon ti non na san tu ke ni chon kan du ta na chon ko kan soi tu te mai pi la ma political party lum no ho tu te le NGO te se kan siam ka MPCC ngel lo bila ma la question li ndo ni lek te ko hom ta le ta ka mang lo bila ngel lo bila le kha thai lu lo MPCC
tu na ko ron te ne na in mu ko ka ati chu chu nge chu question lien to mani kan ti awang kan fati lo wa amaro chu question lien to ko mani chu tu na ko kan va tu to mai lo wa ke ni chun political party le NGO from the aram anga ti nga ni na mga ti nga ni di ka an ron yo ko mon le ni mission na complete na tilawin. Ay mo ko mo mission na complete na tilawin. Ay tu na bill amendment bill ka sokla ka anu buat tadi kaya FCRN su kaka ay lain zo do do kina do 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 kina ande wai bom do kina ni atu le to mo kan ni ma sa san ni banga ni order ni na ta ma discussion kan differ a chan chu Kerala in chan na ya Kerala ponin kang kwelan da ni Christian pun tama Christian pun ko isum po at tel sa kan tingin an soya kami telum oilo khan lawa an duro isia chu wa chan next session na discuss to in da ta a tu la yanin tu kun na so okay session in next session toลูกเล็บเตรียมด้วยว่าfake news เข้าไปลูกเล็บโรนเล็บเตรียมด้วยว่าอย่างเงี้ยหมดแล้ว เราเป็นกระทรวงที่เสี่ยงลงมาเสียที่เขาขายที่ฝั่งกระทรวง ka chu ni so ho kun an son na ni che in tu na parliament disruption ne pe ko chu a soi ho era ne ti ko ga question ne thau chu ni da chan chu im la ka ta thawa ai ko ta tu da an ngam lo pe ti tu ni na chu Kuna sokalar di dalam orang dan national security vela foreign sumhan di dalam vela di kania. Sudah ada john Christian itu orang wali kania dah Christian itu. Orang itu orang Christian foreign sumhan di tunjuk di media. Hampir orang masih ada. Kamu kami vela. Kami berbaik itu. mo on dia chuanin thil pakhat le Mizoram state ti taila independent ram ni taila ti chuan kan mission sam ta pon kan ta kham ko sam te khan ram dam pon na ma tengin tran pui na tong ve ta pun thi se kha regulate ko chu ba ni tingarin par tinge o mengzangen ngen han na ti chu sia sa ya lo kan sia ta ma ya tero chu ba ne sam ko som sari paruka so congress sarkar la e dan isi ma lo ni ti chuan amendment of so zela sam hi som ni ya ti ka chuan teng a tha to bia ba di siam dang le chu no bi khi hum to lo adam hun chung ko te license ni period le ta ting song song kha ta ni ma se tu na an ron tum le thu ma hi chu waqaf an muslim ho waqaf an so isa kam de khani ta ni muslim ho waqaf te po sarkar ni ko nei to collector thu kemi ya ko khan khami amendment khan designated authority ro siam do ta ha designated authority khan da sai thinan khan khatia ma license si to le renew lo le kan se sakte bungruwa ram sigul nge enge khate kan bungro ne khami an man na tram FCRA an don an man na lo chon to song kha chu a chu sak thei to panga adu chuan midama pe thema adu chuan a lilamanga a lilamna tanga sum lo lu kha consolidated fund of India chungam ti ania atuar tu institution nei tu babikin Christian te alo in seltaila keini khan ko ta chu siwa ko thena tu provision ko ta ati top khani Central Party in ni na angin hethi la hian ram chunga party lo chang in chang chang te in bin wa le ti te abikin the Christian state kan in hawa party la kerala kan tem si te angin nge ma la na le thu khat wa ma na in le nge Mizoram nge tin no ngo pang Mizoram being spoken of it ka Meghalaya chief minister te ko ari ni sa ya tim khu ma po nge Christian Council of India ti te le nge ni ko Shanten an do da la an soya home minister te ko ma ni ko kan se ka
an kami ruang khan Christian te ti du da na pung talut tu ten soyang chu ta po home minister FIR te lu ne ro ro ti te khamo kham te ko ka an na no ka ta kin thil pakat kan share ko chu he foreign contribution regulation manga poisa lo lu thi amang tam tu le atong tam ber all Christian te kan ni karin chan chu BJP te la nu hian athar dil na hi om reng ania sam te lu renga athar license an issue thar hi zali le pasari ani ka ria chu an lam chung kum wa kum so mo kami chung khan kami zali le pasari zinga za som wa pali nga Christian te ani lu kha sudni chana ti lan chu India ram zau he dia ma he achan ve don po sunan te chun na po achan ve don Christian te kan ni chuan kan bang tam kan bang tang kai he ka shet ta zona ki de wa chang sen na kan zo ko le na mani khan de na ka thip ko do ko ran boa ami ta Christian te target na ni le la tu te po lo thila ni be la e ne ka zona ki de wa chuan in tu dang hian CM hian in e Delhi la mata au pui tabak la lonta sela aparti ang zong hin mana zui dumna le kan thu ro pui dakta ne na mana dumna step la kumna in nei le na ngam ka chu a hunna ziri kan ho tu kan reze mai Chúng ta cần chú All India AICC and the All India Congress Committee of the Law, All India Christian, support country and here to enemy. In ring Kamama Jati, Amit Sadhi. India Christian percent 2.3 leka here. Min mahai view hit karino. Cho mai thangan kama chen jani kan man siwal lekwa kan bung ruamin for fake tira min chu sakin urin dutla hospital ki la sakan min thero entirnan chung thenga min trap na chuan do chu so ka tu kan tu lo ari e tia ma ko no ke ga dat me dan siam le tu cho mai alai dum chau ma ya american in ma kai lo tu mi cha te ho in la ngai chama baga hemi kumala zona ha simjala kan foi kan ho tu de ne ni chuang ka ding kan ni jaiwan ro be so te po ha hemi sui ne so da ber tu ni chu lai chu kongre so so FCRA ndu mo men ne ni kan du zoram BJP poram du silo ai thu ro pui nga de khan man la ho the ne ani ko chu ai bi an so an ne